Ikaze kuba dukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye, abari ku manywa ibihe byiza, hanyuma namwe muri mu gitondo ku migabane ya Amerika, Australia, Canada n'ahandi, reka tubifurize ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza. Turi ku cyumweru ku minsi 14 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, mukaba muhawe kaze muri aya makuru anyura ku Iriba Media TV, amakuru mugiye kugezwaho nanje Muhasha Fidele. Nimba udukurikiye utarakora subscribe iyi ni channel yanyu nk'izindi zose, aho muzajya musanga amakuru atandukanye n'ibiganiro bitandukanye byibanda ku karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo uzubone amakuru bitakugoye. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru: kominote z'abanyamulenge ndetse n'ababembe batuye mu Burayi, precisement mu gihugu cy'Ububirigi, ku munsi w'ejo baraganiriye bagira ibyo bumvikanaho kubijanye na situation iri kubera iwacu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Fizi na Itombwe. Turaza kubabwira inkuru ivuga hejuru ko Rene Itongwa, umwe mu bayobozi b'abamayimayi, ngo yaba yiripotinze. Turaza kubabwira ibyayo uko bimeze. Nanone turaza kugaruka mu mujyi wa Uvira, aho ibiteganyijwe yuko activite zizatangira ku munsi w'ejo ndetse hakazashigwaho n'ubuyobozi. Reka twongere tubahe kaze kugira ngo tubane muri aya makuru. Nkuko twabivuze mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru, ejo hashize ku minsi 13 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, kominote za Banyamulenge cyangwa se kominote Banyamulenge na kominote Bembe batuye mu Burayi mu gihugu cy'Ububirigi bagize ikiganiro cyangwa se baraganiriye bahuriye hamwe kuri uyu wa gatandatu, nkuko twari tubivuze ku minsi 13 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Baganiriye ku bintu bitandukanye bagamije kuzana ubumwe n'amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, ariko cyane cyane bibanda muri teritware ya Fizi ndetse na Mwenga cyangwa se Itombwe. Aba bayobozi cyangwa se aba bantu bari bitabiriye bari muri iki kiganiro baganiriye ku bintu bigera nko muri bine. Icyambere baganiriye ku mateka, ku mibanire ya kominote zombi hamwe, kominote y'abapfure y'ababembe ndetse na kominote y'abanyamurenge. Bagenda bagaruka ku bintu bitandukanye byagiye bibaranga imibanire, uburyo abanyamurenge n'ababembe bari babanye haba muri Fizi ndetse no muri Mwenga, uburyo bari baturanye neza nta kibazo bafitanye, ariko umwanzi aza kubyivangamo atuma aya makominote cyangwa se aya moko yombi atandukana. Ibyo baganiriye ni byinshi cyane, uburyo bari babanye bagabirana basangira kabisi n'agahiye. Ubu ngubu bikaba byaragiye bihinduka bitewe na histoire mbi n'amateka mabi yagiye yaranga aka karere kacu cyangwa se izi teritware zombi. Icya kabiri, nanone ababyeyi bitabiriye bari muri iyi nama baganiriye kuri situation y'umutekano cyangwa se situation sécuritaire iri mu karere ka Fizi ndetse na Kamwenga cyangwa se Itombwe, uburyo umutekano muke ukomeje kwibasira aka karere ndetse n'ingaruka ziri muri aka karere. Nanone nyuma yo gusesengura kuri izi ngingo zitandukanye bagiye baganiraho, cyane cyane n'ingingo zibiri zinini, ariko hari ibyo bagiye bumvikanaho bitandukanye. Nyuma yo kuganira bakora analyse cyangwa se isesengura, hari ibyo bagiye bumvikanaho cyangwa se hari ibyo bafashe nk'umwanzuro hagati y'aya makominote yombi. Icyambere nuko bumvikanye yuko hagomba gushirwaho urwego ruhoraho mu biganiro cyangwa se urwego rwa dialogue hagati y'izi kominote zombi, ababembe n'abanyamulenge, kugira ngo bazajye bakomeza baganire. Abangaba tuvuga n'aba representa, ntabwo ari abantu bose, n'abazaba bahagarariye cyangwa se n'abahagarariye izi kominote zombi. Aba representa ko bazajya bahora bagira ibiganiro bizakomeza kubafasha muri uyu mugabane w'Uburayi cyangwa se muri Europe, mu rwego rwo kuzamura amahoro n'imibanire myiza hagati ya kominote zombi. Byumvikane yuko hazahoraho izi dialogue hagati y'aba representa bagize aya makominote. Nanone icya kabiri bemeranyijeho nuko bumvikanye ko bagomba gushiraho gahunda y'ikizere cyangwa se kwizerana cyangwa se confiance ndetse na systeme y'ubwirinzi cyangwa se protection hagati ya kominote zombi, kominote y'ababembe na kominote y'abanyamurenge, bakagira gahunda yo kwizerana cyangwa se ibyo baganiriye
bakizerana, hakabaho confiance kugira ngo ubumwe n'amahoro byongere bigaruke, imibanire ikomeze ibe myiza. Cya gatatu nanone bashyizeho guha amahirwe, guhererekanya cyangwa se eshanje mu bijyanye n'ubukungu hagati y'izi kominote zombi. Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'ubucuruzi bigomba koroherezanya hagati y'izi teritware, abanyamurenge bagakorera mu bice birimo ababembe bagakorera mu bice birimo abanyamurenge, nta nkomyi, nta wikoma undi cyangwa se ngo amumerere nabi. Nanone aborozi, abacuruzi n'ibindi bikorwa bitandukanye, murabizi kuko izi teritware zombi zirimo ibikorwa bitandukanye, amakariyere, ubucuruzi butandukanye, ubworozi, guhinga, ko ibi byose aribyo bizana ubukungu cyangwa se bizamura ekonomi y'izi teritware zombi, ko hagomba kubaho ubworoherane cyangwa se hakabaho eshanje hagati y'aya moko yombi. Bitewe n'ibihe turimo by'intambara muri Fizi ndetse na Itombwe cyangwa se Mwenga, turahamagarira amakominote yacu aribo ababembe ndetse n'abanyamurenge kwitandukanya n'imvugo zose z'amacakubiri n'urwango, ndetse no kwirinda kugira ngo Fizi na Itombwe bitaba urubuga cyangwa se bitabatere y'imirwano, ibi bikaza gutakaza cyangwa se kubura ubuzima bw'abaturage bari muri aka gace. Aya makominote cyangwa se aba barepresenta bakaba bumvikanye yuko bahamagarira les deux communautés, les Banyamulenge et les Babembe, kwirinda no kwamaganira kure, gukubitira kure izi mvugo z'urwango zizana intambara muri Fizi ndetse na Mwenga, hanyuma bakaririmba bakabwiriza amahoro kugira ngo ibi bice bitaba itere cyangwa se ikibuga cyo kuberamo imirwano, dore kuko hariho bamwe bakicumva yuko ibibazo biri muri Kongo bizakemurwa n'intambara, ariko kandi bikaba bigaragara yuko mu by'ukuri intambara zigenda zihitana abantu. Ibi ngibi nanone bikaba bije byunganira aho mwabonye ku munsi w'ejo ababembe batuye za Gipupu bahamagaye twirwaneho, barababwira ati twebwe nta ntambara dushaka, muze mukujye mututawale, hanyuma twiyubakire amahoro mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri teritware ya Fizi ndetse na Mwenga ariyo Itombwe. Ibi by'ukuri akaba ari igikorwa cyiza kominote zombi zikomeje gushima, ndetse n'abanotable batandukanye bakaba bari kubishigikira, barimo Basambwa Hussein, abambassadeur de la paix. Mu by'ukuri natwe nk'Iriba Media TV tukaba tubashimira ku bikorwa byiza bakomeje gukora byo gusensibiliser no kubwira abanyekongo, ababembe n'abanyamurenge kubana neza, dore ko n'ubundi bari basanzwe babana basangira amata, basangira inka n'ibindi bitandukanye, babanye neza. Kandi muri kariya gace nta bwoko bumwe buzabamwo, amoko yose agomba kubamo, nubwo abari bo bahuye ariko n'ayandi yose agomba guhura, ababembe, abapfurero, abanyendu, abanyamurenge n'andi moko yose. Tuve kuri iyi nkuru twerekeze nanone kuri iyi nkuru igira iti hari amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko umugenerale autoproclamé witwa René Itongwa ko yaba yiyunze na AFC. Aya makuru ntaremezwa 100%. Nyuma yo gutohoza Iriba Media TV twaje gusanga aya makuru uko ameze cyangwa se uko byifashe. René Itongwa yavuze yuko ngo atazongera kurwana, ko arambiwe n'intambara muri Fizi ndetse n'ahandi hose yaradiploinze. Ati rero ndabona izi ntambara twashowemo na Kinshasa ntacyo ziri kutugezaho, ntaho ziri kutugezaho, ahubwo zikomeza gutwara ubuzima bw'abanyekongo. Nanone René Itongwa avuga yuko we ahagaritse imirwano cyangwa se intambara, gusa nta communique officielle cyangwa se itangazo arashira hagaragara declaration avuga yuko yiyunze, ariko nanone bikaba bigaragara ko ari zo nzira ariho ari kugana. Imbone yacu iri muri Fizi ahitwa Kananda yatubwiye yuko René Itongwa we yamaze gufunga safe, atagikeneye kurwana, kandi yabwiye n'ingabo ziwe zose aho ziri zidiploinze guhagarika imirwano, ariko kandi bikaba bigaragara yuko ashobora kwiyunga isaha iyo ari yo yose akinjira muri AFC, kuko bamaze kurambirwa ni mirwano kandi babona ko Tshisekedi akomeza kubakoresha kandi nta kintu na kimwe ari kubamarira. Dusoza twerekeze mu mujyi wa Uvira. Amakuru agera kuri Iriba TV aravuga yuko ingabo za
AFC ziri kuva Uvira cyangwa se ingabo za AFC zari ziri gukora uruja n'uruza bari muri patrouille hariya mu mujyi wa Uvira mu gace ka Kasenga, haje kumvikana igisasu mu masaha ya nijoro. Ibingibi bikaza gutera panike mu baturage, bikaba ndetse byatangiye kuvugwa yuko hari abaturage bamwe bohereje ama audio bavuga yuko ingabo za AFC ziri kuva muri Uvira ngo bikurikiranye nuko habayeho pression y'amahanga. Ibingibi tukaba tugira ngo tubinyomoze tubabwire ko ari amakuru y'ikinyoma. Nyuma yo kubikurikirana twaje gusanga ari ibihuha by'aba bandi bakomeza gushaka guteza umutekano muke, ahubwo n'abasirikari babaga bari mu kazi kabo. Murabona yuko hariya nibwo hakikigarurirwa hakenewe akazi kenshi, ingabo ziba ziri kuzamuka zimanuka zitambika ziri mu kazi kazo, bo babibona bakagira ngo baragiye, dore ko bavugaga ngo baragiye ngo bikoreye imizigo ngo ibiki, ariko ni ikinyoma cambaye ubusa abantu bahumurike. Ahubwo hano Gasenga ari ibisasu byagiye bitegwa n'ingabo za FARDC abarundi ubwo bahungaga. Igisasu mwumvishe nijoro nico bari gutegura cyari cyatezwa hangaha, tukaba tubwira ngo abaturage bihangane batuze bareke kugira panike. Andi makuru agera kw'Iriba Media TV nuko activite zose ngo zizatangira ku munsi w'ejo kuwa mbere mu mujyi wa Uvira, amashuri, imirimo yindi itandukanye, amaduka, ibikorwa bitandukanye nkuko mubizi bizatangira ku munsi w'ejo, aho ndetse hashobora kuvugwa n'ijambo ry'ubuyobozi muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo abaturage babahoke baje mu mirimo yabo itandukanye. Ndetse bikaba bivuga yuko hashobora gushigwaho n'ubuyobozi bw'agateganyo meya w'umujyi wa Uvira uzaba abazwa ibikorwa byose byo muri uyu mujyi. Hanyuma rero reka dukomeze tubashimire, aya niyo makuru twari twabateguriye kuri aya manywa y'uyu munsi. Kongere tubasabe wowe uri kureba Iriba Media TV utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe kugira ngo uzobona amakuru bitakugoye. Mwari kumwe na Muhasha Fidel, mukomeze mugira ibihe byiza, mukomeze munogegwe na gahunda z'Iriba Media TV, kandi wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora. Amahoro Nyagasani tubifuriza n'icumweru ciza.